Arıdan tehine ayğan halmaqların Kurvokput ületin südün цыла соруга диен болар народ усрана имнетигар интриги үескети төрәбит тыл дереңин ие тыл имеңин эңери иккинен фольклор айымнеларын көметнен оготылын байыты устан ураннан берген комогой тылынан кепсетеп чогурдарын сайындары үсүнен фольклор жанрдарын ого истенрары үйренерин сетиги төрдүнен фольклор арас көрүмүн туханан ого оюлан жүннен образтан толкуйдур жогурун эрчиги фантазиятын сайындары онна бесигинен народ айнытын геройдарын үтө кулабурдарын сер майгы өттүнен итиге көжүстяктык туханы. Бу программа сүрүн ирдебиле болар саха фольклорогар жарыктаны орто улахан белемни белөктөргөр киреллек. Бу улахан белемни белөктөргө курухок неделяга икките сүрбе 5-30 минуте ытыллар. Онтон орто белөктөргө неделяга икките 15 сүрбе минутелах жарыктар болалар. Фольклор кургугын искохоно олонко, огуахай, хомус, тоюк, народ рета, чабырхак болар. Самый улахан биремени беге олонкого урабыт, күхүнгү ыйдаттан сагалан аксынны ыйгадери ытыллар. Бу манна олонко бары билерге курдук беге сахалар самый улахан айымнебыт болар быгытнан олонкого тох бар фольклор көрүмнере барыта киреллер чабыркак болуун тоюк огухай народ рыта комус кирехет жаннан сибестен беге олонкону оголорго үйретиге улахан болгонтону урабыт того детер олонко бу төрөбүт тылбыт өспүт тух бар сүмебит барта олонкого кире хеджер. Олонкону ого ологорбут ниманнан толоро үйренер, ону серге бейге анбастан битсихинери биттен олонкону осторы ниматынан кепсен, ипсен, кениге оюларын көрдөрөн, ихитиннерен, ону серге олонко кукулаларынан кукулалары хамсатан имсетен, театрда быгытнан туруараммыт битсихинери бит. Бу маннык жарыктыры оголор наха сөбүлүллер, онна олонконун жарыктанан олонкого кукулаларынан оньон жарыктаныны ордук сеңереллер. Остолбар меджи Елизавета Петровна Чокурдуна олонко дойдута ден оңорон тахарбыт икенигете меджи сытар. Бу кинигени мин жарыкка меджи туттабын мананжа оголор ологорпут ниманнан толороппа үйренеллер чинчиерде үлелерге биги туттабыт онна спектакльде быгытнан туруарарга туханабыт онна олонко оюлах тулжыта диен бу Нина Игнатьевна Елизавета Петровна лагыме хомуян тахарбыт кенигелере теорияда быгытнан биги үйредерге бу кенигени меджи туханабыт сүрдәк үчүгей кениге оюлах оюта барта өңнөк тук бар олонкого бар тыллар өстөр барыта манна оюннан бичигинен көрдөрүлле онна суругунан быхарылла сылжалдар. Итини бартын мин бейен программа бар туханан бараммын. Бу кенигелер оғыну олонкого уюга үйретиге самай көжүстәк надалах кенигелеринен агабын. Онна бу программада хуруяр бар ити кенигелери тухаммытым. Охохайы үйретиге биһиги охохайы камытын, охохай матыттарын, охохай арастарын толорога үйренебит. Хомуска икки ый белемненебит, хомуху сатан тутартан хагалан, доргоннору уларытыга, онтон матыттары тахарарга, хомуху сатан оксорго,
тыныга эрчиен бараммыт келин ого бейте аяр жогурун аян тыхатарын ситиебит. Ол кенне биге тойукка народ ырыларгар киребит. Манного тойукка же бодентен сагалан септяхтык тынарга үренен жарыктанан салгы народ ырыларын матыттырын араран музыкальный инструментларга догуллан ылдырга жарыктаналлар. Оннотон самай бүтехик көрөңмөт чабыргакка оголор чабыргак тетимин тутухан тылдарын өстөрүн чолкайдык саңарарга чабыргагы тетимняктык толорорго үйренеллер. Онун саха фольклорун кругога боларын ого сүрдягын сөбүлен жарыктанар, онна боларын кетехер. Бу программа мен санах бар билигин өлери жар жоңго онна саңа сагалан эрер жоңго сүрдяк тухалак онна надалак программа дихадыбын. Оннаттан үйретилибит программа боларын быгытынан мандык программаны беягыт то оңостоңот эбетер үйретенет үләгәтер калмаскытер туханыкыт те ханыбын. Фольклор кругугар оголор ылдырга тоярга, оланколурга, чабыргактырга, кумустурга үйренен бараннар. Сатыр боллактарына жемен оголору арас тахнах республикатагы, улустагы, народтар иккендаларынагы, бүтүн Россиядагы конкурстарга кытындарабын. Онна кыттаннар оголор бәдер даганы үнеллер хайдаллар, таланыры өстө сайдар. Онна конкурстарга кыттаннар ситиһиннәхтерне самай үрүләк жон кинилер болаллар. Инникитин фольклор кругугунан жарыктанар, үлели камсы жар бири делектер бер ситиһилери багарабын.